Twongeye gusuza kurikira Marika Africa TV tukubwira yuko turi kumwe umunsi ku wundi kandi turi kumwe 5 kuri 5. Kuri uyu munsi rero Marika Africa TV yemeye kubatembereza hano Dubai uva Sharjah werekeza hano Deira, ariko duciye hano mu mujyi wa Dubai harimo inyubako nyinshi zitandukanye tugenda tuganira ku mateka y'aha hantu. Iyi ni tatu irimo Dubai. Hano tubona Sharjah. Abane Dubai. Tugeze Dubai. Amai. Tukimara guca munsi y'ikiraro. Kiraro duciye munsi. Twari tuvuye Sharjah tujya Dubai. Niyo uteze taxi urumva ukava hariya Sharjah ugatongera munsi y'ikiraro gitandukanye Sharjah na Dubai bitabyikuba kabiri. Binjiye munsi y'ikindi kiraro. Iki ni igisanzwe. Bavuye baganira. Zinyubako zisase Zirasa nyine izo ni za Cristiano Ronaldo na ba Messi. Oya. N'abanyamigabane kabisa, abantu bafite imigabane myinshi. Izi nyubako izi mbona Cristiano Ronaldo and Messi. Na Messi. Neston. Abyumvishe Neston. Hypermarket. Okay. Bayibonye. Gari bamukunje. Ugari. Abagufashe. Uri Ugura akamodoka karamupakika gusa. ariko ngo hano inyubako hano batanga garanti y'imyaka 50. Iyi 50 ishize barayisenya niyo yabigaragara nk'ari nshyashya. Bakongera kubaka indi. Barayisenya pe bakashira ikindi gikorwa. Reka da. Kandi bakimara kuyisenya ntago bahita bayubaka ako kanya. Ahubwo bifata igihe. Nk'igihe kingana iki? Bifata igihe nk'imyaka 2 kugira ngo hano bayisenya abanzakomere. Reka da. Wongeye bazamure mbi n'inyubako ya danje. Ubu izi nyubako ni nshyashya na myaka zimaze myinshi. Myaka myinshi. Arabona agiye nca mbona hari ahantu inzu zitakibamo abantu zibona basenye. Ziba zararangije garanti. Ubu hano naciye nza. Oya. Dubai burya ibamo imihanda myinshi. Kako tutazanye sinahamenya. Ariko ntago ari awaciye niba waraje na Rwandair. Naje na Rwandair. Indege nziza kabisa yo mu Rwanda. Ni nziza cyane. Rwandair. Insirimu. Iyo ari waje wageze kuri Terminal 3 niho baje kugufasha. Oya Terminal 3 cyangwa Terminal 2? Terminal 2. Terminal 2, Terminal 3 ni Ethiopia, Terminal 1 ni Ethiopia. Noneho kwirwa uvunika. Iriya ndege kuzana diregite. Kaza wishimye wisekera. Cyane rwose. Zindi ze guca hirya hino. Rwandair. Ibihumura ubushya. Good service. Ibihumura ubushya. Mamuzari dukomeza gutya. Mamuzari. Ubunabwo ni ubugare bafashe. Burase babwakoze ayo mafuta. Hano nta magare yemerewe kuhagendera. Hano nta magare yemerewe kuhagenda. Hakozwe ibintu byose. None amagare agarukira hari. Agarukiraho bita muri leta za Sharjah. Ntabwo yemerewe kwinjira hano muri Dubai. Okay. Bura n'umuntu wahirahiye arahagera. Babara mu kaci. Naho se nuziriya uraba moto bwo gukiba gufata hari. Moto impamvu bawufata burangije kuba bwinshi. Bwabaye bwinshi. Kera twari twemerewe gutwara ubumoto nta kibazo, ariko kuko bwabaye bwinshi n'imodoka zikaba nyinshi bararebye bafite ubumoto reka tubugabanye wenda accident zagabanyuka. Niyo mpamvu cyangwa ubugare simbufashe neza. Jitsera kira ni ikibanza basenye. Oya ntabwo ari ikibanza. Ni ikibuga. Ni ikibuga hari ubona hubatse kuriya naho abantu baruhukira, aho abantu nyine bahungira akazuba. Muzeye ko ikatara kayiviringo. Muzeye nawe yararakaye. Afite experience muri ibi bintu. Aha niho mbonye ibiti honyine. Ahandi wabonye ibiti? Biti kabisa.
iki ni igikira abangana nabo bazashyira amajaride cyangwa ni umuhanda bari gukora umuhanga hagati bashyiramo akandi gahanda iyo bazahita babikuramo baba bari kuwusana ubu hano gusana umuhanda yabonye ukuntu abandi bana basana umuhanda batabanye umuhanda abandi bana sha irebera abandi bana sha ukuntu baba baborotse mu gaca hirya abandi baca hino nyuma bakazabikuramo ndebera yuhu iyi none iyi ni nuzi iyi ni yayindi bayita ngo iki iyi ni rompo imihanda ye ntabwo ari miremire kwa mbega abandi bana ukuntu baba babikoze abo sha baranyaruka ziba zifite ibyerekezo bitatu imodoka cyangwa ibyerekezo umuhanda sawa ziba zifite ibyerekezo bitatu akindi ibaye myinshi za bitandatu niko bimeze ariko imihanda hejuru